Hey guys, welcome back to another vlog. So for today's video, hindi ka maganan-ganyan for today's video kasi mauubos yung energy gap mo. Uy, musically yarn. Anyways guys, welcome back to another vlog. So for today's video, I am very happy because nakabalik na dito ang vlog. And I know it's been a while nga wala ako nakapag-vlog. It's because my camera, katakong Canon, is naguba siya. And wala tayo service diari sa Pagadian City. And I need to send my camera pa dito somewhere sa Cebu or ay dool diri sa Zamboanga, but I have trust issue. Kabalo naman po mo, ana. No, huy! Hindi ka mag-ano-ano dyan, huy. Charis! So for today's video, huy, kapila na ko ba for this video, ani mo, na dyan yung giingon na ako nga, wala dyan na anad. Murag, nabagawa na sadta. Pero wag kang maganon-ganon. Because, 2022 ta karon. Grabe na updated, no? Huy. Huy. But anyways, I'm preparing my things, my stuffs. Run out. Okay, run out. So, nag-bring lang kog maleta, bag of my iPod. Saan siya? Makeup kit, my gel, and all. Hala, run out. So, wala ko kauyon. It's so dark. Ayan, so, I'm gonna use my window for my lighting. Yeah, so karon guys, kay mag-prepare sa ako sa amo ang gamitonon and napakoy wala na butang sa ako akong maleta, ako ang mga skincare, you know, skincare. Wala may ka-care na to, so we need to self-care. Uy! Hindi ka magiging OA for today's video. But anyways, yes guys, I'll be back. Mag-prepare sa ako kay makadyo ko ligo dahil. Hey guys! So today is the next day. So gahapon wala na ako nakapag-vlog kay around 8:30 PM. Nag-abot mi diari sa CDO and nag-check-in pa mi diari sa Gigalex in. So mga around 9-ish namin naka-sleep well and all. Chari, sleep well! So today di ay guys, ay look at my nails. Huy, alam mo. So today di ay guys, mag-malling rami. Mag-ato mi og school para mag-pay og stuffs and all. So, may kibaw ko unsay sa among bayaran kay katarang si Shayna rapod. But anyways, this is our inn. Yeah, simple lang siya kay just for tonight. So, this is our current situation. Ayan. Uy. So, di-ari ko, di Shayna, si Lloyd. And we're done eating breakfast na di ay guys. So, we're eating McDo, oo. So, yeah, mara ako ang update. But guys, we're going to Carmen. Mag-adto kay Ken. And after namo i-drop off ang mga luggages, we're going to SM? Downtown, okay. Kay mga kataday, normal. So, Ken, watch out, watch in, what it is. Padulog ko dami. Wala siya kay Bao kung madto dito sa iyang apartment. But anyway, sagot ako, huy. Hala, Zainab ng CDO. Where's na si Saskasta Clams? Charis. Say hi to my vlog.
super summer. Yes. Nice kaya ang pastel di ato ga. Alright guys, so we are here sa department store. It is because mag-ano tayo, mag-finding Nemo. Charis. Pantalon finding. We find ways. Ang ano? Yeah. Kani ang ano siya. Nice siya ga. Hi! So, outfit check. Shoes from Converse. Shorts from Shopims. Taller from Ana-Ana. Charis, labuak kung taller ay. And shirt 1999 from Shein. Yes. So hey guys, update, nagpainit rami din sa CDO. So we're going to Centrio, Ayala, because my friend is already yaya uy, may paka. So mangita na po tayo dito kay sa SM, wala tayo nakitaan nga mga pants and good clothes. So let's proceed to another chapter of our life. Alright. Uy, Smiley, bako ba nga nag-vlog-vlog? Say hi to my vlog-vlog. Yes. It's the coffee So much. I love these eyes. Cream. As in. Ang facial cream. Diba? So I'm so tired. So we need to sit down and relax. Take a rest. Nice ka to siya nga shoes tayo. Mura gipiko. Naimun na si Kuya. Gipiko-piko ra no? Why? Piko-piko pa ba? So kung akong papatikon-tikon gani. Alright guys. Spiky. Pag soccer na lang. Tumanan kag mga spiky. Alright guys. So non-stop laag, non-stop shopping. So, after all this year, magnanga na paani ka. That's true. Magnanga na paani 2.9. Uy, yung saon. Tala na tayo na. Should I buy this hat? Bucket hat? Hindi ay, ba? Should I buy this or not? Ga! How was it? Is it nice or not? Nice. Ikaw daw. No? It's a fur. It's the fur. It's the Yes. It's the fur. Okay guys, so it's a non-stop Wala, happiness ka ga. Dagan na kag na mapalit. Tara na ga, it's the going home na. Alright guys, so hopefully manguli na taga. Is na yupak na jud. Wala uy, non-stop. Pino na. Mga to pata kay kuan for. Balik pa ta dito, mag-hike na food. Alam mo, mag-taxi pa ba? Later na lang to, me. Uy! Finally. Mauli na jud me. Sabi ka po ko.
for today's video. Ayan, so we're going to Carmen na. And mga una sa daw mi later part, so mag-rest na po ang mga 1 hour. So amo ang next agenda unta is mag-payment sa school. Wala na lang kay baligi whole day nang namo. Katawi pa ko ba? Whole day na lang namo mag-shopping. Morning, di ba? So morning nya, later kay magganap man pud ta. So maghimot ang owl ani. Magganap ta later. Kay it's a Friday today. Yeah, we